Ia o te walau atu ma te whaaloalo le tātou a whia. Ia tātou tūtūrai ai se i au mai to tonu le sā Command Sergeant Major Ulualegalu Paueli Satele. Ma te whaaloalo. I'd like to ask everybody to stand as we bring in our brother. Ono ta sanga sila o le Ulualegalu ta sanga mai mat whaaloalo e le manao i nei e Paueli ata o tulanga papena ni video e taile whairoa i ai manganu e manao i sila e Paueli ata po ni me tokai tungo teno o le taile whaakanga mai reo mai a whia e toa i ia a taimi nei e la tata musika pese a tari lai titi a ulu mai nisi tātou o pala ia ia ona a mata alo ia le ta rama
Rava, we would like to welcome all of you. Let you know that our program is to start at 5 o'clock. We're a little bit early due to the board requirement, but we have now brought him here for his family service, and we ask on behalf of his wife, Heather, she has kindly asked, please, she would like us to abide by her wishes, not want anyone to take pictures or videos, but we can or at any time that we kindly ask, she doesn't want to disrespect anybody or whatnot, but she kindly asks that no pictures or videos are taken at the time that we come up and meet with Ngalu. But for right now, we're going to play a little bit of music and await our time. As soon as the time at 5 o'clock, we'll start our program, and then we will proceed from there with our family service. For those of you who just want to come up and just see him and say hi, and this is a celebration of life. We want everybody to understand that it's a celebration of life where we understand that he has prepared to go back to our Heavenly Father. But in the meantime, we don't want anybody to be sad or be in mourning. We have a very nice program put together, and all we want to do is make sure that we're happy and know that we had all these memories to cherish. So if you want to come up and just say hi to him or see him or talk to him, the only wish is that we have no pictures or videos, but it is open so you can come. And when our program is done, we will do our final goodbyes at the end, then we prepare him to take him back to the hospital. So talatu lava noa while we wait for our time to start our program. Matfarwa lafaftai.
Ele manatu tala te aunga te ni whaatula ngaina. An te ni ato whaina. Ia wale aso fia fia le tu malo. Le na uauna le. Malo I maleki tautua le malo I ona whaiva alo Filima. Soli tu inai le paia manu malo le mauta. A upo le atunu a whai e aite tu pe aite nofo tala. Tā le pula mau whaatulou. Soli tu inai e tu mātila o le nei whale ma le nei mauta. Ele manatu whapea sei mua le melea. A marulu atu whaia o le whainga malo. A marulu atu tupu mai e o le atunu le au fua le loa. Ona ua tasi moe le whidangalo. Le na osi whea mainga. Maulu ngalu. Au maia lana sauninga e whai nei. Mo tātou le whatasia le maota I asutau. Le olo fio ai le alo salamasina. Suai alo whaneni. Suai sao ma le ainga. Tu ma le lea ai ma tongi ai le upo le whale tolu ma le whale alina. Ma malu le nā. Ma le whono I asutau. Eita iani. O le lofa tu no le tua ni le tai au liu malua. Ina o tātou aleanga iu in tātou whailoa I le whonga pau ai meso loi mata le mātutu. Ai au Samoa. O leo tātou wha meo le lofa o le tua. Wau ie ona le au ona. O te whātuloa tuai le neitu lau le aso. E ia le whainga malo tu tuila mamanua. Ne pio mai le fionga le kovana lutena. Ma ua le whaamtalanga o loa ngai le fionga le kovan sili I fontanga. Au a mātila le nei aso. E au luma ma le au te tele o le nei aso. Pio mai o loa fionga le kovan sili. Ulu. Le o lo tu le foe le nei tu la ma le nei baita. Malo le kapaneta le whainga malo tu tuila mamanua. O te wha tulo watu. A tulo watu le pai o le whono. O le mapo e pue o le nei tu lao le aso le fio mai o lawa fionga le stene o le whono. Lalta iai te maa o le atunu. Iai te nane lau te leinga tua olo le na whale se fulu iai le motu. Malai whono I o tu tuila mamanua. Ai te nane fo I le whono pai tu la whono. Lou limam tuaina. O le maota e awhi pio ai te maa o le atunu. Sa iri malo ai I a wale manuia o tutuila ma manua mo a tai au. Ai te nane tua lalo le faltua leo ma walunga ai nei asu. Ai e foi o le pamsinonga I ono malu tu mau. Tausi la ia pamsino langalango man malu I o pamsinonga. Le va e ai fala oto le nei tu lao le afiafi. Le fio mai o lawa fionga ui whaatali. Leo mol tai, le fina ngalo tu tuila mo manua I whai o le whainga malo, le malo meleke. Alunga maarie, tau tonga maarie o sāma whainga. Ia wā le manuia o tu tuila mo manua mo a tai au. O te wha tu lo watu. Sāma whainga o le nei asu. Ti ala ia, ia tu tuila mo manua. Ai tai nani lau tā kua ina tu mua pule. O le au luma le nei aso o pai o lau whainga ruenga stofi o le tua. Nāna tai mai o lau sunga le whengainga tau le langi. Lau susunga a lama solofa o le whengainga tau langi a Satele manenu. Ai tai nani le ai uli o le whaltua. Le nei aso le pia o le whare skulu. Tai nani le muatele au lau tā kua inga tu mua mapule. Au lunga ma te tele o Samoa ma tutuila a tuanga Samoa I o malu tu mau. Le naua watu sa matu tala. Le nei tu lao le aso. Wa o Samoa wa umano tofi. Au Samoa fo I whamai. Le ia I via. Leo le whare skulu man tele se yo ia tutuila ma manua. I tai sama le one le ftia se pa ia na whanua. O le maua lunga le nā wā whia le nei aso. Ko e whai mai o wō mai e masani le nei aso. Tātou mai se mol mawinga le nei aso. Le hawhi kia whoi o le pai o le ainga sa Satele.
Sungai whengainga ma nā matua e so tala, ai te nane fo i tupu mai e le fio mai o le aluali. Le fo i tuol mai, sopo mai, te lenga le maiava, e whaasinu i le i tūti nā o le ainga. E o le tamalea. I nei la aso, pa ialo leo whatau wae, whatalofa. Monu tai le anga le lei whaasoa le tua o tātou whaasoa ele nei aso. Au tō wafio mai, ma tala mai a au. Mo maurunga ai le nei aso. O le tamā, e atali, o le uso, i lana au onga. E tai ana. Mo le sila fia na malanga mai e fia fia, ono tūlanga o au onga sa whenga iai. E tai ane, o le uli masao, o le sao mauli foi. So i foi atu, e tai ane wa whea malanga i mali maluti. O le ala tai mai i whaltua, sa osi whea mainga, male sunga i kumain sao meita ia Ulualegalu, a langa mai ua whanga ainga. Sau malama o toi, malanga la ia tuluma mao, o no fuwhanga, o le mea lewa i whina ngalo iai o ia, o le a whapena ina no ai. Tala lea ainga ni nei tūlau le aso. Ai, o te tārsanga atu i lau sunga whengainga tau langi i lau sunga whengainga a lama solofa. Sumaya nei, lima mtuaina mtaitaina sauringa amata. Au nei por kalame atoa, tapu manaia, tapu fualo suafa. Au ia whaasoa, ai o la au tāpuai, ia whapena fuwhanga ainga. Male awa tele, male whaaloalo, au sunga alama, sumaya. Kana mai au, se o tātou moli le lapa malo, i le atua ma whaaftaia lo nanga le lei, au wale nei aso. Ia wafo le maafutanga ma le aso fia, o le uso le atali. Au whanau fo i pito tunga, i le ainga sa Satele, ia whapeo lo nufu na puatu. Ma le awa tele ma le whaaloalo. Te tūlai ma le whaaloalo. Awanoa tā ua mwhena maua, whaimusui alau whainga ruenga, su atu. E alfa moe o le leia fiafi pe ona tātou iai, o le malu tāwee. Ia o le atunu o le whainga mālo, a inga i ona i tū tele mai tū taulangi o o mau mea mai. Tā pui mwhoi le luu ma le kālisia. Le o mai o le talainga i whonga. Tā pena i wha moe o le nei aso ma le tātou whelo inga. Ia leo le manatu. Ia i le toi o iai se leo le au auna. Au te wala watu ma le whaaloalo se tātou tutu lai. Mo le amataina o le nei taulanga. O au nei o le toi tū ma le ola. O le whātua mai ia te e wi lava ina oti. Ai ola pea ia. I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. Se o tātou stalu. Let us pray. Almighty God, we gather today in our grief and sorrow.
to honor the life of your servant, Ulualegalu Paueli Satele, to offer you a sacrifice of thanksgiving for the good memories that we shared. We humbly ask for your divine comfort, O Lord, to be upon us. Restrain us through this difficult time. In your grace, Jesus Christ, we pray. Amen. Ia le tātou vi atu I le atua, la me lalfa aftai. Le tātou vi atu I le atua I lono vi inga o le pese se lau fāsifulu ma le whā, wa so ona oli nei. Se lau fāsifulu ma le whā le pese le tātou vi ai I le atua. O le sano atu le sunga I le whengainga, pe le pisite, ia mo lia le tātou tālusanga, ia le leia fiafi. Hola tātou tātou. E whaamanua e o mātou wanganga. A mātou le whaafetai ma le vi inga ma le whaamanu I la ufia. Lena au mai, na te toi amatu. Poto mai a inga, mai mātou uma wō, mai masani o le malo. E na ngā rurua I vai ngā au, ma ofo ino o lātou wola, pui ma leo I mātou uma. O mātou mai e mori mau, o mātou o mai e fia, o mātou o mai e celebrate the life of this soldier. You came, now you take. We are so privileged. It's an honor. And families and friends, brothers and sisters, even the government, we like to say thank you for your gift.
Whawhetai lo mātou otua. Whawhetai le tangata o le au-auna o le mea alofa. Na e fōa i mai mo i mātou. Na e fōa i mai mo le ainga, mo le nuu, mo le malo, mātou whawhetai. Whawhetai lona o langa lue, whawhetai ana tāleni mai la lufio. Whawhetai le sona tāua, na a oa oina. Loto ainga, loto atunu. Whawhetai lo mātou otua. Mātou te whawhoi e le vi inga ma le whamanu. Whawhetai foi le nei aso. Pai whaupopo i aso lo mātou wola. Ma e pui pui ma e malutia. E whawhanga foi ma e whainu. Ma e whamaro lo mātou. Mātou te whawhetai. Iai le nei sauninga o mātou whaia. Mātou te whamanatu ai. Ma fia fatas. Ma whawhetai ala au fia. E lau mea alofa na fōa ina mai mo i mātou. Whawhetai lo mātou atu. Mātou te tālo. Alofa ngia lau whamawhanwhananga. Tū se toa, pa u se toa, tū se toa. Toi fōa i nisi mea alofa Satele mo i mātou. Mātou te tālo i lau whamawhanwhananga. I wō a inga ai mai se le whalatua. Mātou te tālo, malutia pea i mātou iou a alofa. Mea u malavo le a whaia le nei a fiafi. Ia fo i ale vi inga mal whamanu i ate oi. Ma ia tō mau pea i ate oi, lou lava vi inga. Tō mau pea i ate oi, le whamanu. Whawhetai ro mātou. Le ala mātou te tā. Lou lava suafa Jesu o mātou ole ma wala au atuai. Amen. Whawhetai atu le sunga le whengainga, mō lia le tātou tālu sanga le nei e fiafi. Ia, silsilane le tātou polokalama. Ia, o le awanoa le nei o te tuinatu alo ia. Mō le mau a mata. Ia, o le soifua tau au ngā ina o le. Le uso ia ulu le ngalu Paueli Satele. Ia, tuinatu ai le nei awanoa. I le tina ia whawhetai Satele fifita. Ia, mō le mau a mata. Yo fa mo o le nei fiafi le ava mi fa loan. I le avalava man whaaloalo. Tūlai. Taptala fo i man whaetete. O le paia o le langi, I ona tūtele mai tūtau langi. Tūlau lava. Le paia fo I o ainga ngalua. Tūlau lava. O le paia fo I o whainga luenga paia le atua. I whata whaitau langa ese o lo ngā lulue ai. Whaupenga ina o tō. Iau penga le ngā luenga. Whawhetai, whamalo. Whawhetai lau sunga taitai. O le paia o Samoa o poto. Paia whale malo. Lieutenant Kuwana. Congress woman. Amata. O le paia, ta māma tina mātutua. Huso tua ngane ma whanau. Tilo love.
Nunu atu o tō paia mo tō whaingata. E le tala whengai lo ni tangata. Pa malulu atu, ai sei whaia sa tautalanga le ngana whapretania. Ona, o le alo whai le whaletua o ngālu. I am Whaftai Satele Fifita. I am Ngalu's second older sister. I will try my best to give a little life sketch of my brother. Command Sergeant Major Ulualegalu, Paueli, Satele. He was born on March 14, 1969, called by our Heavenly Father to his eternal life on November 7, 2025. He was born of goodly parents. Our late High Chief Fonati Paueli Teutusi Satele. His title was from the Aritumea family in Naunu, but he was raised in Wailotai. Our mother, Hua Mayava Hankin Tavai, also from the village of Wailotai. Ngalu was nurtured and fostered by so many mothers and fathers. It is true. He was born in a great village, raised by the village of Wailotai. I am so grateful to have this opportunity. Even though we said it's kind of sad, but Heavenly Father's plan is great. A plan of happiness. It will comfort, provide peace for sorrow hearts. Like I said, he was born of many parents, and therefore, if you look in the program, his main program is all filled with all his brothers and sisters, aunts and uncles, nieces and nephews. Ngalu did not leave anyone out. All of his friends became loved ones, brothers and sisters. His village was quite big. We came here and I've heard the term small man. And I thought that is quite a title for him. He might be small in stature and physical appearance, but he was a giant. He was a big man. His shoes are very hard to fulfill. As we grew up in our family in Wailotai, our parents have 7 children, 4 girls and 3 boys. My father's second marriage, we were blessed with 4 more children, 2 girls, 2 boys. My mother's second marriage provide more children,
And if you look in the program of all the listing, we have all our Mayava Hunkin brothers and sisters, the Tavai brothers and sisters. We are indeed very blessed to be in a family. Ngalu attended Leonemikif Elementary School, and then go on forward to Leone High School. He loved all his classmates. And that was the reason why he came back to the island to celebrate the 60th reunion of Leone High School. And all of his classmates, the class of 1987. Ngalu loved you all. After high school, he joined the military right away. And he advanced very quickly in the military, and we were grateful for all his accomplishments. He retired. From there, bachelor's degree in business, master's degree in business, command sergeant major in the United States Army. I know without a fact that our village is so proud, grateful for him. Ngalu was a very socialized person. As you see in the cover of the program, that tells a lot about his personality. He was a people person. He loved everyone. He would try his best, play hard. He was such a competitive person. He was one of those that did not want to give up, doesn't want to be a loser, but he tried his best, and his best was great. Ngalu married Heather Cameron. They have one child, a son, Jeremiah Ngalu Satele. But Ngalu took all of our children in, loved them all. He would always visit all of us. He would come to all events for the children. Graduation for school, weddings, missions. He would always be there. He was the life of a party. He would bring so much joy and love, and our children and grandchildren. He is known as Uncle Tweety Bird to the kids. But that was the kind of spirit that he had, full of joy and full of laughter. I'm grateful that he came back to the island, to his village, to all his veterans buddies, to his high school. We didn't even know he was going to be gone so soon. But I know it's Heavenly Father's time. It's his time. I'm grateful for all of you that gave him such a beautiful journey in this life. He would always say, God is good, God is great.
And I know he was a faithful servant of God. He was a God-fearing, faithful son. And I know he trusted his life in God's hand. In Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, it said, "Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths." For all our sorrow hearts and aches and pains for wanting to, one more time, a little bit longer, with Command Sergeant Major Ulualegalu, Paueli, Satele. But Heavenly Father's plan is not our plan. O mo'onga ia. O se tasi e pelepe o mātauanga. I say, uswati le peselea. Pa umai la mori mau. O na alofa anga mori. Tuangane pele. Ia o Ulualegalu. Satele. Mo'onga Samoa ita losanga. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Ephesians chapter 4, verse 32. Eliswafa manmalo Yesu Kiriso. Amen. Le atu le whawhitai, mōli mau a mata, tala fia o sa finga i le soifua tauanga ina. Ia, o le uso ia ngalu Paueli Satele, whawhitai atu le tinaya whawhitai fifita ia, mōli mau matango fia. And now this time, I would like to call upon Falitua, the lovely wife, Mrs. Heather Cameron Satele, yeah, for your testimony. Talofa, malo, le soifua. My name is Heather Satele, and I wanted to thank all of you, especially the dignitaries, extended family members, his classmates, and all the veterans for being here today to celebrate the life of my husband, Nalu Satele. Looking out at all of your faces today, I can see the immense love that Nalu
brought into this world, and the grief we all share in his absence. Thank you all for being here to honor a truly remarkable person. It's impossible to distill a life as vibrant and full as Nalu's into a few short minutes. But if I had to find one word to capture the essence of who he was, it would be love. Nalu was a person whose heart always seemed to lead the way. He didn't just know how to listen, he knew how to see you. He had this incredible ability to make anyone, a stranger, a friend, or a family member feel like the most important person in the room. Nalu's legacy isn't just in the memories we hold, it's in how we choose to live now. It's in the kindness we show, the laughter we share, and the strength we find when things are difficult. He taught us how to love fiercely and how to be resilient. So let's honor Nalu by remembering his love. Nalu Satele, my husband, you will be deeply loved and you will be deeply missed. I just want to share with you on the way here, he told me that the name Ulualegalu stands for head of the wave. And as we were driving here, I looked out on the ocean, that's all I saw was him, crashing onto the shore, just like he crashed into all of our lives. I love him with all my heart. Thank you. Ia whaftai atu le whalitua, Cameron Satele, ia mo le mau matango fie. Taimi nei o la vai tātou foe, la tātou tuavi le atua le pese 5, le ari ia le atua, ia o na whanga solo i leo tātou mo le mau o le lea fiafi. Ua langi mua i le rea fiafi le moli mau tā ua pena iai le moli mau o le whalitua
ia Cameron Satele ia maise foi o le toa fine a whaafitai fita ia e tai mua ai le moli mau o le soifua tauanga aina ia o lana au auna nei ia maise o le tātou mafutanga le nei e fiafi ia au le taimi le lei o awanoa mo le tātou moli mau pe silsilane le tātou polokalama ia o le nā ua whaatulanga atu e peona tuina mai se talusanga ia pa ia a inga le nei e fiafi ma le wha moe moe ia o le moli mau mua ia o le itu a inga o le tama le tu tama o le a inga o le ngalu Paueli Satele mo le maulu na lua ia a inga o le tu tina ia fa pena foi le fa solo toai mo le maulu tolu uso to fa fine a mai ale ia o le fa poponga mo le tatu polo kalama ona avatu leo le avanoi mo le mau o le vaenga o fita fita tuai ia ona so ile mo le mau o le tausanga fau o le aonga leone ia le tasiiva o le fitu ia mo fa solo toai leo mo le mau ia mo le lautelenga woma o me mai ia mwhainu tātou mafuta li lea fiafi ia au le avanoa le nei tu ina atu walo ia mo le tātou mo le mau mua i le tu a inga o le tama ia o le fiongi a ngalu Satele whaaloalo. Leila tai mai pertua mara lo pensione a soltala. Tasi foi o le tina matuo to i utai o le ainga. Ainane paia manu malu le ainga sa Satele. Le foi ala tai mai whanau i paia o le ainga. Tua ao tamalea. E uso mo Satele leo o tu malo atu. Satele manu Satele. Lea no foi o swafa, le ainga sa Satele. O le uso Satele manu Satele leo o tu malo atu. Lea na lona swafa te ule lea o Paueli. Ai pita iane ino ua kasi moe le pinangano a inga. E tu le atu sasae, lea na whaaswafaina i whomti, tua ao, tamalea. Ia leo tō whaafonga mōni maua, i tō whine, i usunga. A i e lua usunga i leitu alvai, i usunga i leitu alvai. A inga, o sa tawai, a inga maiava, o leso po mai maiava, a inga ma whanauia. Palai no tu, o lea la kai mai, ai peka iane, o lea musu mai so kala. E le fai ngofia e le ainga sa Satele, e mafua e se ala. Le ngai lo foia li fōta rita li lewa i tau. Au le tūranga leo te tau paiai, ne ia whanofo file mu ainga. Tausi le wātu nofo. Ina ia sau malama, sau se tai au, le lao, talo le tua. Nate a maia se whilinga awha. Ia wā se nate tausia le aina se malama asau. Ola wā lea, tausi while mu. A wā le mu male haki o mai ki oisa tele su anene su saa male aina. Ia talenga mo runga wha tonu pale ahina. Le aina, lo while mu le aina sa Satele. Le eise meo ngā se. Te nane foi ai tau malele mai o pai o lau whai ngā luenga lesu atu nisio lupe whaalele o le ainga tito tonu mai fo. Aula mātou talo lau nofu atu sau mālama. Na ia maual file mu o le ainga. Peita iane. Pau le mea o te fia ai i tamalea. O umo whai longa te tele o le mālo na o ai. O le mato so tana wha militeri po lea. O le mea maalia, o command sa meita tama lea. Ai ao na te tū ma ofisa ma ulu lunga ma te tilo le tama i lunga.
Ono wa au whailonga. E ngata ai whailonga ni non-commission officer. Whaia ainga. Whaia ainga. Tau tua le militeri, tau tua toto. Tau tua ainga. Tau tua vai. Ia mission whainga mālola na tapo inga na o pionga ni ko vansili man mambanu. O le fono e te nane foi whangasinonga. E whapea foi lau o pionga ui whatali a mata. Sa mai tu sara le pupuna. Ai whaatai lo tō wā mai mutala mai au. Maua lunga ai le aso. O le fita rea. Talo whae. Tala penga. O tala o whatau. Ai whenua i mwa nani. O le mea i manuia lau malanga. Manuia lau malanga. Moso no fuana. No fuanga. Le malo tu mau le tua. Ai tāpua i pēa ainga. Ai ngai. Ia leo tari no hatu. Olo pele le pua. Ta ia lalo le ia te maloa, sau malama. Ia on tasi moi moi leo le whiru ngā awha. Ai a mai le tua le lao lao. E io Samoa, ia le naua tau tu atu sa whamkalanga. E io whai ngā malo, le naua matu sa matu tala. E io tala le lei, alunga maalia i whata sino le tua. O walo tō whawhare le malu ai. O wale le tua mo le ngalo. Munu te leina le nei asu. So i tua, mai a manuia. Longa la ni o malefonu e fiu ai lupenga su sao su tamainga su sao le pui la u tau fima pui ava longa le fiu le alu sa masina a fiu al fanene su sao male ainga la tai tainga mai te ma le fonga i le ava i lo pa malu ai ngo fa tonu fa na di pat lo foi le fio tato malo li nei tu la aso su mai o la sunga lutena ko vana a pea la o fionga plisteni su to fio fo i o tato wot no u te un fai o tato malo i no mau pa malo fa tai lo sa lo to sang ia lofa al fita o vala wina ele tua e nei tu la fi ta tu mata au on pa ia vo ele li ai na salvi malo fa ia fai tam fai se fam talanga i nei tam ona o tam o le lima tam tau le o mato tangata o tama o le so swani ya te mato uso o tama tele yo le mato maftang e tau fai mai lava mai se ma ua mariri la le no fo mai o matua ai la titi ai tau fai mai al tama ina ia ma maua pele saunga le mu ma le ola ma los e ave ma ua fai tal vai peta yane sa mato le o moni le upu ele au se tau pulpo se tau pule au ele o ngatasi le fufuanga tanga soifua te mal fin ngalo sisi ese fa malu lua tuai fo ele nei tu la le aso ona ele tau pule ta tou ya male pule sisi ese nei tu la fe o le nei tamo le au ngai e si o matu ainga la inga sa Satele ia fa pe fo i lo ainga me tele lo le tu o vai su ma ai tele la le mama tanga man ni cham wa fa te ia ele i tau pulea ele ia se nganga fa pe sa vala au mai le to luo le lila o ma le o au ma ua ma tual pa io ma tanga ni pia sa tau fa ia tu ai sina pan ki ke utai to i fo i mai e ma tau no mai mo abinga e fa mai lo sa tu pe le ma ta vale ma tau ma fo fa
Ia tua pulpuli tele ua o le tua na whaia I tātou. Mātoi fo ia. O atu iai o titiro atu lana ta oto mai mo uwa pea. Tiri nona pe a whawhiana whai tātou ahinga mo o tangi. O tau nei la aiti. Whamoe iei mātou le mātua. O le o tasi le whitia ma le mele te o la leo. Ai mai se o fuanga silia te pa au silia langa. Mai la unga to ina nei, uroua. Whaia pe ia me sili tātou. Mamuni, ai mala e tia e mo tātou le taimi tātou le mai. Ai whawhatai tele. Ai mai se fo ia lo whaanga. I tamani, o le mātou mawhtanga le mātou ai. Tala mo monu. Telo ma whala lave ma li nei tamai. Ia Amerika. Eise me whale tonu. O ia fo ia tala, ia lo ai. Ia uma e kai. Sio ai lei Amerika. Ia utua whawhine. Ana ngā te reo, o au whanau ma tua, ngāta umalo ia. O tama lea, moi I lua. Pei tai gane nei a whiawhine mātou mawhtanga. Uina whai a inga lawa tangata masaili lana. Ia ele aise lotu e whai. Whina ngalo whai tō tasi o le tua. O ia na whai e tātou uma. Aolo mātou mawhtanga ia. Tuatu pei lea tua malana. Kua whanga. Na ia manuia me uma msao mauli le aso le uso nei. Pa manuia lea tua I ono toenga mo na la singa. I nei a pia fifa tai. Malo la va soifua. Langi ma fo I leo fia. Ulo pa ia malu. Te o iei. Ai lo atu. Lo ni tangata o le usa matua leo. Ulualegalu. O se usa leo. E pei tu load fa unanga tatua fi. Pei so wat. Eu so ma ua o le so wat. Sa fa moe se uso le e te taimina. Ni la wa se ringi o matu. Pau hola na la ina na o. Tole alu tono mete. E misi au se usole. Me foi na e leina sawe fo. Sawe fo I tausia. Ole na fai uso ma le mamaftanga. Tono ma ai. E tautia le lofo le tua. O te leo taimi e o te ngia e au lo uso le titidea. Tautala malosi e ifo. E a papua ifo ia. Au te whaftai le tua. I lona soifua. Tautua mo le malo. Te leo taimi e mata noa. Lunga te fongi. Po le whatasinga fo young achievement ua me ua whai I. Ia, o atu amu ia oi. Amu ia oi ua o I lunga ia bank. Ma ia whai longa. Ia o se uso matua ni. Ia. O atu le I lima ma toi pā mai laro. Toi pā whai longa.
Ai tau whai e tu mau pe tona nui te. E tu loulu whaan si tau whai e tu. Ngang wha Samoa. Ai se liwa ngang wha English. My brother here, he's the youngest of us. And I know sometimes when I went there, he had a meeting. He had a meeting there with all the generals and somebody was telling me, asking me if I can say something on behalf of my brother. And I told him, my brother, he's a teamman. He was a captain of his team. He's the president of his school. And he knows leadership. And everyone, those the high rank, they were looking at me and they were asking me, where's your rank? I said, well, if I bust those ranks, you know, but my brother make their and he make those ranks, and I'm very proud of him, you know. And he helps a lot of people, soldiers. So seisi ai waktu I whafo le militeri, ai whea ngai ma mosia uso le. He always advised him on how to stay inside the service and retirement. A lot of folks too, a lot of youth too, they enter the military. They have a lot of problems. And one problem that they had one time was suicide with a lot of soldiers. And my brother helped them out. And I'm very proud of him. And he's achieved more things in this world than anyone that I know. He's my brother. And I know where he is right now. He's with Jesus. And I believe that all in my heart. And I thank you for coming. I thank you for achieving his, or celebrating his lifetime. And I believe that he's in a good place right now. Es wa for tamale alum le ngang paia. Whaftai. Hi, everyone. So that was our oldest brother of all of us siblings. I am Fa'animo Paueli, Satele Sunia, and I am the oldest daughter. A little background before I get into this is I apologize. I mean no disrespect for not doing this in Samoan. Years ago, I was sent to live with my oldest father's sister up in Denver, Colorado. I was young. So I grew up in the States. I am one of that generation that the parents want you to do well and have a great education, but forgot to continue us with the Samoa. So forgive me, but I just wanted to add a little bit on with my brother, Tusi.
I know all the formal stuff has been done with my sister and the formal talk and everything. And I look around and, oh gosh, this is a celebration of life, right? So we should be, yay, this is for our Ngalu. And that was our brother. Our brother Ngalu had a lot of energy. And a lot of energy to influence our nephews, our nieces, and he always wanted them to do better, you know? Even if they went the wrong direction, he would always tell them, you haven't failed, continue, right? You can pick yourself up and do it. That was our brother. And this is the one. He is the youngest, one of the youngest, and I'm the oldest. This is the only one who would always question things, which is what I loved about him, you know. Because I didn't understand the Samoa sometimes, I would question things. Why do we do things this way, right? So real quick, I just want everybody to celebrate him and just enjoy him and love him. So one of his big things, and I don't know with the Leone High School, all of his Leone High School friends and everything, he was one that would always do, oh gosh, a cheer. I don't know if he did it for your reunion, but our family reunions was awesome, very awesome. And this is where our kids found the love, okay? Found the love of alofa I loa inga. That wherever you go, and that was from our brother Ngalu, wherever you go, the family is there to help you, guide you, and always be there for you. So we have a lot of family from Colorado, Texas, California, all watching the live. And they are probably laughing at me like, Mom, you got up there and you didn't even speak for, the Samoan. But I'm gonna do the one thing. And I know my sister's here, Iloa Tai, Langwe. At our family reunions, he would tell them, Mili, 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 mili. So if everybody will mili, 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 please. And then he'd be like, ah, boom. Alofa I loa inga. Right? So, Ngalu, I'm gonna miss you. I love you dearly. Thank you. Thank you for loving us. And thank you for always being there for all our children. And thank you all for coming. God bless you all. Thank you. Ia, nga lewa o mai le whaasolonga ia mātou ie Betuleni. Ia o te manatu o le aua o mana pai lango whetalainga ia AUVA'A le, pa ia ma le malo ne yasu. Ai o te whaatulo atu I lau sunga taitai, au whaingaruenga le atua, ia ai meise pa ia lau whainga malo, ia o mawhaion tātua mafuta nea fiafi. O lo ingoa o moso oi, rimoni mapu. Se I whai lava sina tala lai te winga le usolea. O le mawhelo inga mua lava mangalu. O si amani. A sa mawhelo I ta'alonga. I mea ne o voli. Ia, tau te iloa le sa o le tama pe e awhaia. Ai whaalongo I tala o le au vori o whe mai o le seti pito sili le ona matau tia. E tau mai lengoa, e whai mai o ngalu. Ia,
ma whailoa i lola i e mangalu o le a mātou ta alo le AUVA'A ma le aua ngalu. O le tangata, e wha ingoa e tangata o le small man, o nei pupu, a o le fatu, o le matua te le lava. Sa pala aile matou au le aua ngalu. E lua lava se tisu so o e pala ai matou ia ngalu. O saulola ia o whai atu uso, ua ovalo fia malusi e matua e la i titi tele. Ai whai mai le tala ngalu ia tia. Ula vale whatuala. Ia o whai atu ia ua le lei. O le si maa wheloa inga manaru. O le fusu. O ngalu sa fusu. Ia a tauwa ai iai o le tangata o le matuala i titi lava. Ai fusu man mea uli e tele atu ia. Ia e ti ngā lava na tatu i solo e le mea uli fo ringa o ngā se tu lou lava. Ia ai le ma fai lava le tanga. O le si ma wheloa inga mangalu e whaalua na ma wheloa ai o le deployment i Afghanistan ma Iraq. Le taimina ua Command Sergeant Major i le sunga ia natu. Ia a OSR Major Operations Sergeant Major se tasio Mato Brigade. O le background na ngalu i le Army o le Aviation. Sa watu ngalu i tonu as an infantryman i nga transition la i le Aviation. O wa alele ia e whao ngai mātou e whelile ai tonu le area lea. E lalo le command a ngalu. A o fia lele lai se mea mamao te alu iai po te alu e po o ani mato mea e whai. No vili la ia ngalu e sen ma se wha lele se o walu ai. E ia e wha pēnā lava o na whai. Ia ua o retire mai nei malolo mai to fo i mai ainga. A ia sa mātou toi whelua i mangalu, pia sa ue ta whao mai. Le mea lava leo ne nau ta alo. So se taimi lava e sa wai ngalu, ia e mana o lava, o le tama e pia nei loa e tō tele o mātou, ia e fia tele ta mo i tai au. Ia o whai atu ia i ngalu, o le tu sala mālosi. Ia e o fo ia le aso o le na maliu ai. Ia sa wha pēnā fo i ona mātou ta alo. Ia mahoso a isi ona mai. Ai o le toa tele o le mātou vai ngala ni nofo mai tua. Ia a fo noa tulo ingoa ia masu mai lunga i nei. Se i whai le tatou whai no salu i le oso. Ia on tatou toi atu la ia i lalo. Ia o i latou mai nei na mātou maa futa i fafo mangalu. Ia o taimio mātou active duty. Colonel retired to the fua, ia alau atu roi ngō masu mai. Sergeant Major retire, Major retire malolonga. Sergeant Major retire Palisasa. Sergeant Major retire Mackenzie. Master Sergeant retire Fruin. Sergeant First Class retire Ta'alo. O mai o tau isi e tangata e whaati ngā uru te reangan, se isi o tatou pusa whamanmore.
Waftai mo le afnoa, pa ia o le fiafia o le ale toi o iai se, whamtalanga leo o uma o na saunoa iai le tofa ia whawaa, te whatulua tu fo i le whaingarenga tofi o le tua. Te i whaise moni mau i le usolea ia ngalu e mate wawa lata leia, o lisi le tangata e masanion walau atu ia tia. E o lisi foi lea tangata e le pea i lop telefoni i le telo teimi. E whālawa ia i tū lai ma mau e le meoro no whaia e le uso ia ngatu. E malau ni tangata i Arizona. Sa ma whaimalanga whatasi mai ma le uso ia ngatu na saula le uso e mo le onos futau sanga le aunga mawalunga le une. Ia, sa ma tu e tano e fo nei. Na bala mai la ia o le uso ia tia o sa tawana whaile maa lanchi la sunga fua. E o te wala au mai wha mai nungu atu o le o ta lunch. O te oso nei le waa lele o le sunga fua o te arwe awesia uso ia ua iwa tau wha le tonu lona. Lona soi fua malolo ina a o te toi fo i mai le aso tofi. Na o whai atu la ia le uso ia nganu. Whai la ka lunch le aso whaleile pe e tau nuu mai le aso tofi. Ina ua toi sui a fufuanga fo i o whai ngamalanga. O le waa lava le na whai malanga me le uso ia ngalu le aso tofi. Ia o le waa lele fo i lea no whai malanga tuai ia wai. Tūlanga fo i o fontanga. Ia sa o tau nuu ia wai masalo o le tasi po le lua i le uli. Sa o wala au mai ai le whatuno o le veterans i le uso ia malolonga. Ia. E whamatala atu i loa i le uso ia malolonga la ngai. Wa o umaleola le uso le iangat. A se whamatala atu i le mawtanga ma le uso. Ina ua whamanuia le tau whainga pula ma pulu i le whainga maloni. O le tangata mua lea na wala au atu ia tia. O mulinga atu o au le taitai komitia le whainga maloa pula ma pulu. Ma whai atu lan whamtalanga. Uso, e mana umia lo whautuanga. O whai atu la i le uso ia ngaru. Ia, saunua mai. E whai mai. O au leo whtau ma nei ana apply o i tatou whainga malo i le nofua i ngā pula mpulu. O whai sili atu la ia i angaru. O la le ngā luenga lea nasa apply. Whamina apply le komsina leo. O whai atu la i leusa. Matua maua lunga lo whai lunga maua o ngā sae o ia. Matua maua lalo le mewa e arwai nei. Ia whamatala me leusa. O la leo inga o lo whamtalanga. Sa tauna e wala au mua mai ona e arwai la ia apply. Ai pangalea, ia. O le la uta watu. Alu mua o Samoa e se atoso tausanga. Ia na apply la ia se ngaluenga. Langa e whaifo i o le tātou nau. Ia e se fo i leo langa i o Samoa. O le nei iso, e tala noa mai aia ia te au o investment. Investment. Whātau no whale, o le seoinga o insure, o whātula ia ianga ngalu. O au kere whima o kere ni o kupe. Nanga ke ua umalo wola e sa o loko ilo korua i o kupe. E siri ara o makiwa pea. Ma walua ia whapea e sa o kupe. E reu kere whia ngau kere mele kanungo mai ai. Ia e le umai i le wala au mai pea leuso. E mate mafuta i le. Te lo taimi ma te whaasoa e o fo i tūlanga o toni ngina i tono malo. Ia, e le misi lava le palaua to leuso ia ngalu. E ui lava o le tau nuu le tā lanchi lau ia te oe leuso ia. O le ala mua atu lau ofo ma mapu e tau te lunch mua. Ia fito au rato e la ia e tatu te lunch. Ale nei tu la fiafi ia manuia lava ia le whamoe o le. Tau sau ninga le uso i angalu o le mwhai ona awai atu i o i El Paso ia o loo whaamuli mai fo i tato a inga veterani o i El Paso. Tu sai fo i ma le whaamoe manuia i ar tato au fia nei tu la fiafi manuia le suato te tai ma sunga o le whaife au manuia fo i ale to whai a whau mai tu tele mai tu taulangi ia maua i pēsevi inga o le tu nei tu la ia o se mon mau pupu lea mo le uso i angalu
ia manuia fo'i le fa'asausauga o le tatou afiafi soifua ia manuia. Let's go, class of Leone High School, 1987. Let's go. Se o kilo aku ko lua ngalu walu. Out of convenience for Ngalu's wife, we're going to share our thoughts in English. And we want to set the record straight, Heather. I'm sure your husband probably exaggerated his high school stories, but that's okay. We'll set it straight, and we probably won't share all the girls that he's broken their hearts as well. Thank you, American Samoa government, veterans, and military affairs for blessing to celebrate the life of our beloved brother, friend, and classmate, Command Sergeant Major, Ulualegalu, Paueli, Satele. Thank you for the opportunity to represent Ngalu's AUVA'A, the Leone High School class of 1987. Our class theme was, Thank Heaven for the class of 87. And today's celebration of Ngalu's life, we've known that heaven has truly gained another angel, our beloved brother, Ngalu Paueli Satele. To us, his classmates, he was known as Small Man or the Smurf. Yes, he may have been small in stature to those who didn't know him, but to us, he was a giant among men. He was our starting number 5 wide receiver, short guy, unstoppable, fast as lightning, too small to catch, and too fast to tackle. We won our football championship 4 years straight, from our freshman year all the way to our senior year, 4-peat. And Ngalu was proud to make sure that all the Lions knew that that was our class. But Ngalu was more than just a football jock. He was our Mr. Tamawhai. Handsome, athletic, charismatic, and full of life. While others might cruise through their final high school years, Ngalu stepped up. He ran for student body president. And guess what? He won. That was Ngalu, serving others, thinking of someone else. He was always there. He was a man of many talents, a beloved husband and father, the anchor to his parents and to his family, a command sergeant major of the United States Army, a leader to his soldiers, a successful businessman, real estate, and life insurance, a religious leader in church, our student body president, our class president, our Mr. Tamawhai. And throughout the past 38 years, can you imagine, 38 years, we've graduated from Leone High School. That title never changed. He continued to serve us as our class president, not by name alone, but by his actions. He created our class page and chat, connected us all together, organized all our reunions, and always made sure we stayed united. He even sacrificed his time to attend funerals and pay his respect to classmates who passed on before him, even their spouses and family members. Ngalu, on behalf of the class of Leone High School of 1987, we express our deep love, condolence, and gratitude to you, Ngalu's family, and to your beloved wife, Heather. Thank you for sharing your husband with us, even on his last days. We will miss you, our beloved class president. You are now with our Father in heaven, and he has received you in his loving arms.
We know he echoed to you the words of the Savior in the book of Matthew. Well done, my good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. Le au nai le lei ma le faa maoni I na ulu fale maya I le fia o loa li'i. God has made it possible through the atonement of Jesus Christ that we can be together forever as families. Therefore, I know I will see my dear brother again. Satele. I leave you all with these words that Ngalu shared with us, his classmates. His last words that reflected his heart and the love he had for our class. Ngalu shared, and I quote, open quote, "Time is too short. Let's not delay in expressing our love and gratitude to those dear to us. Reach out today and share your affection with a loved one or family member. Tomorrow is uncertain, just as I have come to realize." God be with you, my beloved friend, until we meet again. At this time, I'd like to invite our class, Leone High School, class of 1987. I'd like to invite all of Leone alumni, please stand proud. All the Leone High School, let us send off Ngalu the only way that Leone Lions know how to send them off. Let me make sure my things are connected. Okay, go, babe. I got it. Let's go! Woo! Join us in our tawalunga for Ngalu. Leone yo lau mua e tu tasila vai sisipo le la awola e makalau mauna pito. Olo au pangaiai fedele.
give you our monetary donation to show our love for Ngalu and for your family, a small token of our love. Thank you so much. God bless and safe trip back. O le pai o le malua. E o mai ana pai lango le trenga ia fawa. O ia foi fal malo. Ia le fia mai le fionga lieutenant Kovan. Pai la foi ngā ruenga. Ia le sua atu le. Foi ngā ruenga. Foi ngenga taulangi le fionga lalo salmasina. Ia me foi le. E lausu ia la maua di tu sai. Pai la fale tua. Ia le umana. Te puia le tunga whengenga tato wā tapu ia man tato te maa i langi. A le i peitu sa umori mau. Po mua whaelo Paueli ni tangata ua. O la asiel. Nei ma malu le nei i tū la fiafi. O lo ingoa. Solomona o luiva. Satele whamuina simanu. Sa u whanau whalili vai lontai Amerika Samoa. O lo whasino manga, utu mea i sae, i ola whia whionga ni tama inga. O lo whasino manga ana, o mamafutanga ma tama lea. O Fort Campbell, Kentucky, 101st Airborne Division. Na mamafuta, kongo tose storm, tose sio. O lo ingoa, whai ingoa ira ngalu. GPS. E full GPS la sa ni. Ale ngoa ngalu. Long initial GPS. A mato mawhawhaulau ni temi nei. Ia wa sui ato au ngalu. GPS long initial na. Ngalu, Paueli, Satele. Ma mawhtanga. O maua mawhtanga. Peia o susu matua. O te matua tu la wari ia. Maua ia man whantua e pai. Maua ta major shock. Maua shock. Alo wolanga ato wa ainga. Iwa tolu malau le li I lok tina. O lok tina. Wa o le grandson le whiunga lalo sa masina. Ia Solomona whamina Satele. O le tina lo grandmother o whaasa whanti na whianga I utumea. O lok tina to fola fonti Satele. A lok tama o tamiki sa talo. Sa sawe vai o ia vai lola inga tūlai. Le whila e malutina. Le whanau ia ulo langana. Al mawhtanga mangalu. Ma ua lawa tamiki tuala. Lau mamuri ina ua maliu lo tina liwa tolu. Maliu le whionga tama inga fonti Paueli liwa lima. Sa lau talo whai lau whanau. O lu unga mai pango. So to mai leone. O ngalu Paueli mai vai loa. Titia lii mai alo whau. Mai ti mani mai autu mea. Tau tua malo. Fo I atu I ainga. Tau tua ainga malafianga. Mato mawaenga na. Ina o li taia mai le iwa walu. Fo I mai ngalu le. Le maliu lontina. Lo talu mua whaya ngalu. Let me see your ID. Long ID for mai o li taia. O whaptaia ngalu whaptai long sai. Whaptai whalongo. Fo I mai le I tau tuolai. Ai whamai ngalu. Ke sau whaisau kampangi insua. Sau whaiatu a ngalu. Ai sau whalina ma whamai moi. O wangi e sau ngā oi. O li tero al whonga umile ngai e miksa moa. Sau maa mai lau tō lua. Au mai lau tō lua. Ia, ngā whamai leo ngalu. Kere whaila le whinga mena. Sau whatu de. O ti ta wala o tari. I tono mi te. Alu e whangoi lau ko lua. Maria lau tō lua. O mai whaatasi. A whapele mwhai. Sa oi mo whai ngisa moa. Tuina nau. Malosi te jato nei. Ina hadu lo leo. Ina o toi whai. Masio stay mea e sa oi la tari. E tau a olo o tari. E watu yo i tu mea. E se aku mātou yo. Ale teimin nei. Ne o wala aku fonti an tau. Wai sa uso.
sau na ru ma liu ngal a fakure oi ngal mai alu bawet fonti sau fa te ia sau ole tala tau na las falele fa mai he had a seizure ola tala le ma ingal alu is a real ho no fatu le o me alu sa fai sa fa mi sa record bo mo recognizing ngai nga he had a heat exhaustion on me na ma tu I Panama te mio le nui eka a watu to meti o I Panama mo mua climatize ma tu fa ma san I tau ya 48 hours fel wa ye mrimo lo canteen every 1 hour me nga ma tu NCOs sa fai lo tala voi nga fa ya ngalu o lu unga o so to pa ko mo mai ni le tu tusa fa fu mai nei. Now you have to climatize yourself. Then you can be a hua. I know mo talo malim. Sa fa no la suna. But anyways, ngalu sa na halu so tali so so. La lo fo mai ka ola fa ngau ngalu o starting spiky o le au le tamalo e se sao ni fe pingi spike pingi amo. Faku abo ngai dinga kai fa tu mea. Na kere pololo awa ke mi palaimas pololo ngai ai va tai le ofia pa ie mal malu da so mul mal winda nei yasu ina tali polusu fo ya ngal fa mal wie le tu to faitam au fai ngal wenga lo to tele fa mal lusi ngal wenga va la wina o lu ele fai ngo fie ngal wenga lo tele pa ie malo tau tai le tue me umwe fai. A ta apel filo li ne fiafi. Wa au mo au le li tatu ngā renga tatu mea la whianga iei. Tau nui a inga wha lau lu wha manu mai. I inga wha fo I le tua. Swafo man malo Yesu. Amen. Ke momo o whakuroa, le ale koe. E o uma whekalai fwoi ko whae a whaua ai, ko saima le kako au fia. Ai, pawhikau mawangi a wangoa o whae koe singkala. Ko sa fwoi le wala upa I ale a koe le kamaa po le uso fwoi po le sikasi fwoi o alo le ngai kua le kako. A inga, o karkongwe, ia o wala le kua o wala ngai le roe kako. Ai, e wha mai se aku le kua ia ke o kou ke kele mai kou kaulanga. Ai mai se fo I whare kua sa o si kaulanga male. Male uso ngai. Kele ngalwenga le ngai uso. E o kako wawa ai ai mwhalongo longo iai. A whikai aku I lau service. Kusa fo awali meu whangongo ai. Le fo mo kalafa mai sa apply mai kom singa leo. Ia a o fiu wa vai application kasial application nga mai nga o fu nga e po ele. No. O me nga fa maru ko o Sergeant Major Command Sergeant Major Satele. O misia o blau application nga mai sa o ia ke lope nga ave ia pula nga mai sa o ia ke e mo ki ngoa kom singa leo ai o se fo ia o pe o ngalu le o ku o se le por se o va ai o makua le o ku ai ngalu e alu risi ba ai ngal malo ai o le uso ngai sa apply mai kom sing ai kako Afkai ma ave pelvi inga de kua ia a koe fo ia ku le malanga o kinga male ia a al fo o lo hu ne lo
Kungungi Amrik Samoa. Come to American Samoa. You're always welcome. If you plan to come and stay here, Satele's family got a lot of land. You can stay here and build your house over here and find another husband down here. I whakayaku ngai fia, ia a me sea ku Paueli me leo ke wawaia koe. E leo lava o kou veterans, ke le lopo wheo kou. Mo whaku leia e ka whamau veterans. E o mai I. A whainge le Veterans Day ko kele ka ngaka mai ai. A leo wawaia, ia ngal kele ki ngai. A o kou kama ia o le veterans, ia. E maua o kou skai. E mawawa ai leila ulau ia ka kou ia marua solo. E whaifa le kou meari ila a e whafkaiak. Ma ngai le aso o le uso. A whakaiaku ia ke uroa lau whaina ruenga, ia. Kau kua ngā a Iese manguia, ia. Kalo mai moa, ku pela vaenga lea ia. Ia, a walawa ngā le place kengi o le senga ke ma. Mawe, ke lua kakaro mai moesinga manguia, ia ka whakai lau. Ya, malole, saile, tātou au fia. Wai atu lewa, mai atu le, o senga tasiva wal fitu ia, tano foi le fioga ile, kovana. Ia, se I, vai foi, pia foi o iei nisio le, o mau mea mai alo toi fia moli mau. Ia, awa nofo ma le nganga fia foi lea fiafi, whalongolongo foi moli mau tā ua le yasu. Ia, se foi mali matango fia o le whaalongolongo mai. O leo uma ona, so mai le sunga ia mapu mo so oi, whaatino la lato whaamawaianga whaale malo. Ia le fōua moli mauina le whaamawaianga le aonga maurunga leone, tau sanga whaau te siwa wal fitu. Ia I le uso ia ngad. A lea wo nofo mau mawau whau. Mai le tala mo so oi. O le ale mea na maua I e ngalu le malo si le ta ua I lana voli. Ma mea o le tuala. E ala pesi e whain mata u whamawai ngā wha tuala. E ingi tuala I tono le whani. Ia. Mrs. Cameron, we don't know when are you coming back to Wailoa. But at this moment, the military already done their farewell. Even the class of 1987, the Leone style. But we just want a hint of the Tuala style. So, yeah, Tuala umalik tono le tātou whale. Ia, ka Amerika ko siva, ka ko vi. Wa umo mea I lautanga, ia, mai e kongepa se seo ngalu tai au. Yeah, this is the Tuala farewell for Cameron, yeah, and the son, families and friends.
Ia. Malo whaftai. Ia lea lawa atoa le tātou celebration o le. O le aso le tunga ia ngalu Satele. Ia ai le whaawawina le. Toi tuna atu ia ai awanoa ia mo le lau tele o le tātou au fia. Ia mo e fia mo le mau. Ia whaawina ai leo le tātou sauninga. Patalo fatu swafa pa ia Yesu Keriso. Le mamalu le apa ia. Wo mainga male au me mai. And I hope I got that right. O la ingoa o Luis Katie Toman Pepe. I wanted to say something about Satele. Well, you have the big guns at the back in the military that said their part. I am the small guns in the military. When I first met Satele, I was a sergeant. I am currently stationed here in American Samoa as an active guard reserve. On my third duty station, I was blessed to be stationed in El Paso, Texas. That's when I attended Fort Bliss, Ifakasa on post. Satele was very kind, loving, kind. He was a rugby coach. He told me, hey, there's a rugby, I have a rugby team, bring your daughters, because we want to put together a girls' rugby team, which I did. Not only he was, oh, I'm sorry, hi Heather. I don't know if you remember me, but we went to church together. He was not only a rugby coach, he was a mentor, and a great one too. He told me, what rank are you? I said, Sergeant. Are you gonna go, keep going? Hopefully, you can do it, keep going. I'll try and keep going because I'm up to 20 years and I'm still a staff sergeant. When I was actually the Philautusi for the on-post church. And at one point, he was the, I guess, the main person. And I could say he was a David of Fort Bliss. Because he was a man, like he said, of many talent. He encouraged us, not only the soldiers, but our families, our children. He has a big heart. And when the last time I saw him, he was in Hawaii, running on Lagoon. So I liked his post, and I said, want to be like you. And he inboxed me, and he said, you can. Remember, you can. And don't forget, keep going. I was like, I'll try, I'll get there. So, thank you for giving me this opportunity, because I won't be there to see you off at the airport when you go back home to El Paso. But Satele, thank you for everything that you taught us. Thank you for being a great mentor. Thank you for being encouraging and always showing us that we can get to Sergeant Major even when we're 20 years. But I'll try.
Nato lea ua tau ma le lei whamoe o le lei e fiafi. Whalongolongo foi ma le manino e le tele o moli mau tāua. E ale soi fua tau wanga ina o lana au auna. Ina ua maua whelo inga ma le sunga ya ngalu Satele nai vai aso o tuana yatu. E misfoi whamoe tuana i le tu malo ai o lana fionga i Satele. Mo nei whelo inga. Maua tala ua malolo mai ngā luenga pe ona iei moli mau. Mana tunatu e toi taliu mai le nuu male a fioanga ma a inga. Toi taliu mai e whaile tautua ma wha au ngā luenga tua a. Ia e pe ona moli mau wina li reita ea. Ia o le tau lau o le wha moe moe. A o sea nganga e mana tunatu pea i lea tua. Ma le nganga wha aftai ma le loto wha ngai tia. Ona o le nei au nanga, le moli mau sa tu ina mai, toi foi mai e tautua a inga o le nu, e maise o le kālesia. E le misia le lotu a ngalu i a sa te tasi, e nofse e lua tua ma le talenga i mai ava i le pito i tua i le tuli manu le mātou whalisa. Ia sa umalava na iai nei, whamoe moe o leone, ia mana ia sa no mātou mafutai. E le tele la staimi ma te wheloa i ma ngalu. E o matou wheloa i ma na iso a whaife au o loo e le lato AUVA'A le ta alo le piko pō. Ia, e mai le mole maua na i whaife au. E mai le mole maua le a Satele e latu mai i taia uma e mi mita atua i matou au whaipese. O lana e kālesia o whaik. Tele i lope wa whenga mole maua. Ai le ngofo le foi pese sa ngofo mai kua. Ia o inata te iloai. Le moli maule na au mai o le ato e foi mai e tautua a inga o le nuu ma le kālesia. E uia ala na su mai ngalu a mata ilona alala mai tua. Lana pe lau e ma futa mai le sauninga. A o lana moli maule ana tu atu i tua i ana uoma ma tangata lato te wheloai. O inana la ngona i ale nganga whaftai. Le tangata o tā pena e toi fōi mai lona a inga o le nuu, ia maise o le kālesia. Nei upua e whapi ama i moli mau o le nei e fiafi, ma le tusi o salamo i lona mta upo e lua sifuru ma le lua, a o lona whai upu mua mua. Lo watu ai, se ale mea wai tu la foa i mai ai. Se ale mea wai tu la foa i mai ai ia te au. Tau mamau ma lo ufa o le tanga, o upu fo'i o lo ufa tayo. Psalms 22 verse 1, and it reads, my God, why have you forsaken me, so far from my cries of anchor? Tai fōlinga whapea la ngona o le nei e fiafi la ngona o le whaisalama. Ina o mai whaingatā mo puapua ngā o le ola. O te pā e lea tua e fōlinga mai o le aise wha moe moe. Lea tuai. Aise a wai tu la whai. Tau wha pēsa la ngona e wha vai aise wha moe moe o le mori mau pe ona tamu whai atu. Wha soama mori mau tā ua ele. Tā pena mai o le uso au auna. Toi fōi mai a inga. E mai se fōi o le atu nuu ma le whainga mālo. Wha au aula na tau tua ma le au aunanga. Tā lofa le uso. Tā lofa i le soifua ofo le au auna. Tā lofa i le soifua ta ua ngā ina. Pe iano tātou moli mau. I moli mau tāu. Le whainga tā ma le matui tui o le oti. Nā te tineia māwhitanga o māwhanawhana. Le oti ua motu sia ai so tanga o le ola. E leo ni langona e whaingofi. Tātou umalava e o i langona whaavau. E a o lava ina to e sea nisi e pele ia i tātou. Wha pēse manatu se la ngona o le nei e fiafi. A e leo se tali fo i e talia ngō fia i le loto. Se soi fua ta ua ngā inga, a o ngāi a inga o nuku u whanau. E maise o le kālesia. Ia e ui ai lea. O le fina ngalo o le atua e le angaia. Le fina ngalo e le atua
e ese mai o tātou langona ma manatu whale tangata. Loa tu wai, se ale mea wa tu la fuai mai ai ia tea. Tau ma mau ma lau whaolatanga o upu fo i o lau whaatayu. My God, why have you forsaken me? So far from my cries of anger. O upu ia le whatupese, whaisalam. Lo wha matala ina mai ai le langona whale tangata tawivi. Le so tanga ma le atua pese i wa motu sia. Se pa i le loto le whaisalamo. Le o i o onga o tinga. Ale whatasi mai o le atua i aso uma maaso o vai. Ale nei lao le fasile le tangata, wa manatu oi. Malanga tau tasi wa au noa a ma le atua, tau mamao, a tangia mai le langona o tu la fo ina. Au i le tātou te iloa i le lo loto le so tanga. Le lo loto le so tanga le atua maona tangata. Le whaisalamo malona atua o i tu aso whapea, o aso whaingata. Le awa moli mau e le whaisalamo, o aso e le whaingofie. Lele ua tofo ia i le tangata soifua. A awhi whapea la ngona o le leia fiafi. Whaltua ia Cameron e meiso le atali i maai. Le maliu whafua sei, sa lilo i manatu. A o whalawe lave e tutupu i le ola e tu fesili ai la ngona ma manatu natu le tangata whatutu. Ia ua i lea manatu a whamalo si au Jesu Keriso i lana uso. Ina ua o atu le tala ua maliu Ioane, maliu fasia. Mai upo Jesu. Mapu ane. Mapu te isi ane i se nofoanga tufua. Manatu natu i lele. Ta au whiwha pese la ngona. O a fo i le whaola. La ngona ti ngao le loto. La ngona le maftia maftanga motsi. Le tio a whamtala ina o le ao e pōngisa. Patu sa ina i mea o ona o le ola. Le sei rosa o le lea i le matangi. Mangu i le la. Alo le unga leo le sa i linga le whaisalam. E leo le unga o le sa i le whaisalam. O lea lava na au mai aise au onga tā ua mo i tātou. Le ai, e leo le oti le unga. E leo le unga o le tau sinionga. A o le atua ia manatua. Le atua e sila fia o tātou loto. Le atua e sila fia le loto nuti momoia. Le atua e sila fia o tātou loto o mativa i le anganga. Apa mai lea ma whaola, au mai ale file mu. I taimi le whaingo fia o leola. E peano tātou sa afi le leia fiafi, tātou o mai e fia ma oli oli. E ui au le loi mata malingi. A ua tu ina mai se ta iala fau mo i tātou. E mai se o whanau mai. The psalmist feels as if God has abandoned him in his time of need, his time of weakness, and amidst his cry for help. My God, why have you forsaken me? Days like this are not easy to accept, especially a sudden death, the passing of someone who is dearly to us. But even in the deepest valley, the poor in spirit, the stubbornness of thought, the psalmist later sings, keep our faith and hope in God. Nothing is impossible to our Heavenly Father. E ui ai le loto. Ui ai le loto le manava le ele maona tinga. O lea na i ua le pese le whaisalam. Na i ua i le atua soifua, mai soifua pea e whaavavau. Mrs. Cameron Satele, the son, families and friends. I would like to leave you with one of our Samoan proverbs, and it says, "E so so'o a wha mamani noa." After every storm are clearer skies. We pray for better days to come, and may the peace of our Lord be with you, and guide your journey back home in every way until you reach his resting place, now and forever. Muriel tātou ainga, muriel whainga malo o mau mea mai tupu mai e o tātou mafuta li leia fiafi, i le alofa ma le anga leo le atua. Muriel whainga malanga, tina ia Cameron e mesol tātou ainga, ia ma le tātou uso nei, ia i whainga malanga li toi fo iatu lue mau, ia iai le atua tātou wā. Amen. A tātou whai le leisa uninga, le pese se lau ono sifuru ma le ono,
o maia so mai. Whaimina le nei sauringa i le titalo, i lātu leo le avanoa, sui o ainga, mai ai fuafuanga o le nei e fiafi. Ua toa i lau fiola mātou taulanga le atua, e ona mātou ofo atu nei le soifua au auna o le tamā nei, e ngalu Satele. Mātou whalongolongo fo i male manino le atua i le tele o mori mauta ua. Ia o mātou wala au lava le atua i atoina i o mātou loto. Ia iai se fua e tupu ae lo mātou tamā e tutongo ae i tutono a inga o whanau. O le nuu umale e kālesia. E ala le soifua tau au ngā ina o lau au auna nei. E uilava ino mātou wha mawai, mapu atu i o awa lofa lo mātou tamā. A ia tongo ae fua o le leilo mātou tua o ngāluenga. Ia i tutono a inga o nuu le kālesia. Ia tupu tau o lola. Mātou tatalo i lo lava file mū lo mātou tamā. O le alofa sa ili mai o Yesu Keriso o lo mātou wali whao. O le mafutanga malau o fio a nganga sa. Tu mau i o mātou lunga lau whanau le lau langi ato. Nei se i o i le whaavau lava. Amen.
le matu. Pui no le lama.
ia o lo le o to fa manatu atu la to e o tutu mai ale moli matangi faapupula mai le ala ia tuai le nei folaunga pelutia ipuava le nei folaunga luta I fea le nei vasa o te tuva e luona o e o lo tua o te savali pea o te leto e te pai tua po alava ni mala o matangi mafa ele mawhai o na malu e lue ai luanganga uana o e o te wha moe moe I ai ia tau I manu e fōlaunga au noa ma le whaava I vai lo mato tama o I le se mea e whata AUVA'A ai ngase ai lava le tautai whata mai